তিনি বেটা থানমানিলি जितेंद्र केदामता मातिजंनि फाहिनियानि आसाम फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा दिफुरं नांगो हमरे हुत आलांग हिनकानि जेतेकां सिक्सिदुल एरिया माति सिक्सिदुल अंकांके इंग्लंग असोपेन आखाय काफ्रे काफानके लोंगले फिलां जरने लापेनते नामने पुसि आलांग हिनपेन निजेतेकां जेराफि कार्बिआंलं उत्तरमास काउंसिल पेन कोआम इंसाइ उनजि स्तामे बांसं बं जय जय पेन कचुंजो कचुंहुआ तुमसि क्यों लोंगलिया पुताक डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा कानिंग जेतेकां सिक्सिदुल एरिया लोंके इंग्लंग असोपेन आखाय काप्रे काफान के लोंगले जर लोंगले लापेनते नाम लोंगले बोले इमने मटु यान माटी बारी लब नुवारो ने पारो माटी बारी तो यात नुवारा बुली तो কথা নাই नुवारी মই আজি 10 বছৰ পৰা তুলিৰাম ৰংহাঙক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছো যে ডিফুট মোক 2 বিঘা মাটি দিয়ক ইয়াতে থাকো বুলি কৈছে ইয়াত দিব নোৱাৰি বুলি গটি Labangsolam ke non het kalilo tangte kopia potsi len mafia atum longle chojor chonghuaret lapente longle apota kabonai ta chonghuaret tangte Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ningje kangda penapi land revenue in charge yem lapente CM atum len mafia tumphan insai haijima pusi ongdung raratum ningje bangso buthak komatsi longle kachojor kachonghuma Nilitum News 24 Karbianglong Achenhel Hinpen Paklang Ponji Aphan Bori Ponji Sirikindeng Assamese High School along Sumar Apia Po Lapente Thanbang Among Chirok Tokamai Kani Sirikindeng Assamese High School along Sumar Apia Po Lapente Charlibang Atumaphan Education of Thak Maini Mailong Kenang Sot Education of Han Pathi Ponsi Education Henlo Khai Amoy Arbung Lasi Thoi Inglong Kedua Karbiatum Antame Lu Teknanji Gophansi Bori Ponsi Maing Stamjin Pen Kichun Pon Non-malong soro so tum kisama pathak KNC KA WJF lapenta aipa tum patir piponsi diseri deng pimpuralo kipajeda Kiramtang ni bhai ke thamalni KAWJF KNCA aipa pen patir piponsi North East Women Commission atumaphan non-malong soro so tum ki jogwan jiaphan diseri deng pen pimpuralo pajerdam lapente Priyanka Ridhi aphan Mate Priyanka Ridhi aphan ka cholang rem abang pu aphan fast track phasi pinangji pusi alangli tumbahin pen jasti ke hangpi pado News Text Report News 24 Karbianglong Pine beta lunch campaign niklo to me thakbe karno